Meru TV. Untura bwetite mbere kaitene kande ni account Meru ni muthutira yo biama bia kisiasa aratungiria bakuibwa ruteru rutikubwa baeta ruteru rungi roki siasa na tuborokiri mbango wa ro siasa kintu kira kiondia siasa boleletie ni mwaka yo 2027 na mbere ekora na batu wetwira maoni yaku iroria mpatho cheki siasa ile chitite na mbere ndene ya Kenya na muno ndene ya county ya Meru yana tukudhuranite kiri nteto cheweru theidatu Muchiyo mwentere chenjembe senturo kurira Kyoto nyuma ya mwana wote mango ni muntu kwirikana na kumenyekana. Nkucha ni aro nenjori yeta na mbere kwa rama nyuma ya kundikira kia chia dhulire kitongeretu ni aro yaro kwithira wakiritira mukana Linus Kathera na Jori ewe. Akari kaunti ya Tharaka Nithi weta na mbere kuruta maoni yo rureo gaibo kigina kia mwaka thirikari 2025-2026. Ire aro siasa turolelia mpatho cia biama bia siasa mbere ya mwaka yo kithurano yo 2027. Onatoma thithio ni Purity Richard. Muchiyo mwentere chianjia iembe centro ni wetie Kyoto ke mutana wo ure withiritwe arisibitari ko kaita kakiume kimwe nyuma wene ndi kwithukiro no temango ni muntu akuanira male ya munini wa Chibo mwentere uchekiani kemo wote badua muthwanirwo uyu ethirwe ni munini uyu wa Chibo nyuma yawe kwithira nende aitamangwa na ethira imutia nyuma yawe kwithira aitethwo ni antu bondi bobo ya baraba ethire baimu matukia ndene ya sibitari muthako uyu ethirite akiitwa njara yawe kutu ethirite motho na kinyote mangwa nkingo. Nicola Chabari ena ripoti ya kuririra Kyoto. Iseridia kumena vi sambura iseribato aso kampita ke meda ke mo aso bangera ke anjara esula Bobune ukujeba muthaka omunini kuma antura ya kioro kia muti wandi ya njia urokujira gutemangwa ni muchore egwake na gitumi ike kumutemanga kiongwati gumenya ambere ratire suare kwemira anturi amere undenda tomire tuwele no komea ondra moratire ondra itenje ogavire tu kwembia ndane tu sigavera ndra muigire na namba terro dai ambere yanga na to kiyamero hiroro tuwere mire ututine muntu ari utemanga mwana o bari usore na mwana kwa ari usore noe no te kintu ni ombetia tutare no ari usore u uti kintu ambita cie kinya no mbina tuti uthunu eni na ende ndio ngeta kire family yake baliuga amwanka thaino baina komaka konene kumane na muntu uyu nonto bakwithirwa ati gwatikanite mwanka athaino bakiorota kiara kire munini wa Chibo gwantere ino uraba kuga imochore ewa amuntu uyu mutemangani na mwanka athaino atigwonekana taka kwenda gutethia family no yona Kyoto kiajo family kwina kinyogwa nonto mwanka thai taka kundi atwa yugito ya muntu omba kuthura gwati no manka kwithirwa kinya kwitana njira na kwinobwa untu bora bukarikite ndene muchiyo ni untu buthuku muno na ninkuwa kiri thirikari yetu muno kirutongeria bura twina bo thai
tutiumba ku entertain corruption kutuka family itiumba kuona kioto kio mantu inkwenda thirikari yukumila mantu yako yakethu yotheri nontu iba kwenda kuthangalania na ya yotheri na muntu na wite kinya nkoro inyongi ya munene iba kumenyana na muntu wote mangire mwana na narokete wake rukiri kuringa ripoti ya mwira nkoro wa muntu kuringa muntu ngutia ndatema muntu na arareka kwa ata watire muntu au arekere muntu aita onto amwata mwira yo twite nkone andoro awatema muntu ata mwatire we na arekere araita dere sabusibu na mwate ambira atombo mwata nuntu barecia na okire ciaro yonkuria ina to aswa bate ciaro na thirikari hisi ciaro arandra yera kori sibo ambirire oni kare thimwe ciaro ntemenya kumuwata ende oni kan kori ne ciaro kya usikana thirikari nonto basibo na to therie buru na tora ni mbesa ikamata isi si atuma to wate mtora troto magio siasi toro no kame ante to yu to wete itwarario mwelesa askari ora yani mucho yawa sapsimo moso yawa na mwere batona na watuka askari unya batona biro ne kwenda ke mbingia sivitare wayele atutethinya kare thiombe kwithira inya thaya njare ne cia thirikari nonto mwanka thai tote family tena nyuma kambere wayele sabusibo na kwario kinyangela mantu yanthe teto ikwarua ochia munini wa Chibo ni nthuku muno kwatuika atina kwithirwa aina nafasi ya kuitha muturo bwithiti wa lifuvu nene yabo kune kuria DCC wetu Bule na kinya county commissioner wetu Ouma boye wachukue hatua ambayo itaweza kusaidia hii familia na hii familia iweze kupata haki kwa kila njambo. Ni wamwe na ogonkwarania na munini ojo wa Chibo na njira ajathi moto Eliundi Muchoi na kanete onto bobo. Kuna kisa iko area yako Kiorokea Mote ambapo kuna jamaa alikatakata mtoto. Kuna jamaa alikata mtoto. Aha. Hello. Yes. Kuna jamaa alikatakata mtoto na akatoroka. Aha. Sasa ndio tunaendelea kutafuta. Na mbona inasemekana alikuja kwako akaacha pikipiki yake kwako na wewe ukasema ni wasijui Kishiaro ukamwambia? Hapana. Hiyo ni maneno tu inawekelewa. Uwezi mwalifu hawezi kuja akiwa amefanya tendo mbaya aweke vitu vyake kwako. Saizi tunaongea collaborate na mpaka watu wa NPR. Ili tusiwete kusaidiana na kutafuta huyu mtu. Mimi mwenyewe nimejipeleka mpaka kwa CID. Ili waweze kunitiraki huyu kijana pale hapo. Isiwezi ficha mwalifu, hata saizi tunasaidiana kutafuta huyo kijana ako wapi na kijana atapatikana. Kumantora Kiorokea Mote wandia njia Gembe Central, Peter Nicholas, Chabari. Nkuchania Rone njori ino chiti na mbere kwara manyuma ye kundi kirake atia athulire gitongeretu ni Adriano Royaro uginya kenne ke mweri 3 na kuruta mukana kiri mukariri Telenas Kadera na mwandiki munene Josephat Murangiri akere kaita kalaba usemonite kuruta mwiri wa kurubora bakuwa ni baru mwirwe ni njuri ya Kadera kurubani barutite mukana yo ntuku 20 kiri Kadera na jure wochie wanira mantu ya njuri kana bedire bebelela kirumi kuringana na mitaratara yo kaite no kwa kurubani barombe tenga bana mutuma ateka detreka na kuroma na njira noere ku kirin kucheni by murikania atika itene kala Kadera ari kirinjuri nibo bedire bakidangikia ithe rirari mukaririete wanjuri cheke Dennis Mugendi na ribotie ni unture bwa amiru baki mumwe buthithitwe ni akurubanjuri ncheke batongeretwe mukarigiti Adriano Arujaro utheri akuru ari mutongerira mukathatana bangi irumi migiro na mithega ira bakwathira baragererwe ni rwena ra mukarigiti uria baitira Inas Kadera aja kinene kya mairi 3 Gembe Central kwete ke kutheria kenike na ndirenda kuwa kumerua ngwigwo kenike bumete meori ibwatirimana na bure kurikia kokena ke stadium kweteke na nyumba njori kumerua mithea ya tuwa kenine kerenge no ndrabu ingera muntu ibotiere mithea kenine ke na nabeto bare na bandaka igwo bachathaira na kinyanga cheto no kucheta atia ire ya waeta muntu ingirwa kenine kerenge muntu agetha no ntoba kuingira muntu nete nyumbera akumenya muingira keta muntu nwe ya nyumbeu
bogwata bonjori yakwa mwankana ende bethere rati iraba kadara batiere ko na ba murangeri to merita ken ke cleanse ande buere kan yege na muiro lakini baraweta na chena bo bonde bena muiro aiki ani toka esia njori yaro na ramore egweje gani duare gera muiro ba tueto kwenda kuwa o iba ramu moroi njori era yonde kona ramu ti moroi ibo aroi no ndo batenda kona mwana okora kana mwana wenu ambi ende bo kaba kweno ndika lakini mero yonde duare yondura njori yako bonda rimera bonda rimero tani ngwenda kuwa o tazera ntuko arana tangazira wa ntuko muanja tuena royal tuegewe mbere buruto to amwetere na tungori to mureyo otweteke are o tatia otweteka tiani amwetere na tungori area we muntu watu mutungori area embe na mwetere mutungori area angwenda kuonjo renjo niere aruare to mwantu ko 20 ake oturuma kirumi kya kwenda oturuma no tunaize ntuko mwanja tia tia turume to azamena kaito kanchangi kaito kambi are embe na tiani tatia njori embe na diania yeregere tundu njori yatharaka na yeimenti na muthambe yeregere njambene to murindare ko terumike no koria to joga tweregere kere mara nyumene turia ndo beto bangonga batutetekere ma Kadera bari murana igwate agwate ndoni ebere miriti mpali itikaruru nawe murangi namenye na etherwe ncheye kuringana mawatho yanjuri ncheke Kadera nore metu kwatha ni njori angwera baba eto Kadera no ndi muntu mwe sana atebogi lakini baraba mudhogi na ndobele batatu nebane nabo batu turana bage eye twariro mwe njori rongame onto bombere ndanjori yekune meriti na bwantai mulubeta nari agenda onekezo muguru kezo mwanake anengere meriti meturo onre meriti na thina na lubeta nonto Kadera no lubeta ne akorobeto bakirira hende ake kwethira o mena nje atiukumanchiru endwa ke yawe ngwana ato to embere yawe nonto ibabe to tongoretie to agaranthe nchiru to tena thina buru kinya to agaranthe mairi thatu kinya to agaranthe oro atuna shinda kabisa nonto baune akorobeto bakirira to te obathora lakini akaya kuraga to muania na tharike ke to muania na kethari akurubai bagwete ugeni ngavana mutuma ntwithinkia atigire ako wathani njuri na ame yatika igena Kadera na murangiri njuri etena thina na mutuma thina etwera nene imurangiri na kagwata murangiri njara amutindikire na rate bwikuthira ari thirikari etwe national government tongeretwe William Ruto igatindika murangiri emwiki arabwikuthira atire anto beto basiasa pagatindika murangiri arabwikuthira atire na ndenda kuwa murangiri lazima afuate sheria chiambio chianjuri cheke. Our Excellency Mutuma nakomenya woni ndari yanethe na nakomenya manto yonthe arethe ona yonthe yari abakadhera na murangiri yo nakomenya kinya irumi biratoragia na kinya ng'ambe no onde igagia mojia irethe aniru ajia sawandi anjuri kangwendo mwera na thokane na murangiri na Kadera ke yakureta thina na thokane nwe no ndo murangiri nakomenya wengo anu alubeta na mainga yawe yakothira na Excellency Governor angwendo kwera Kemero kinyako mwembe omwiro okeya okomborethwa kila mainga yaku yakathira kweta arenge wagetia nende angwenda kuwa mainga ya murangiri iyetere atia maringa Kadera iyetere atia kuuga nkuromba miriti ikachoka nyuma ne akira Dennis Mugendi, Weru TV, kienine kia mairi tatu, Gembe Central, County ya Meru. Akari kaunti ni Tharaka Nithi no beti tena mbere kuruta maoni yo ruria budget ya county u
baingi bakionania ukibiuria yoro ria mibango no gaibo kigina kiri mwaka wa thirikari yo 2025-2026 ntukwero arekiri karobe mwingi wondini ya chogoria karibamwe nibonenie kuriana na wako kokiani kiandeke kinini kira kiwako ntere chia itunguru kira bakuwa kiroko kwi na mutie yu gavana wa county Muthomi Njuki na bakiwa kaiteneka kitino guni kiribo MCO Wondu Franklin Mawira na chiti tikudana na budget yu kwethirwa itibwithirwa mwaluluku yarakari bantereu bakwenda Martin Mwambi na chiotareria Rembe kiambangenti ya kaunti ya Tharaka Nithi mwankoyo no akithiete na mbere gwankana na nkinya kuongereka gigitambaga ningedo ndo ambere gukiria njara mbugi apa akariba wandia chogoria muthenya we munthi batongoretwe NMC wa Franklin Mawira baugite mbangenti no tiao na batikumienda na tukinaregana na meciria mariku mama nuntu at least chogoria wondi is getting zero very little tubati tumirege in totality kana wondi na ntu bainge ta chogoria wondi na gutege ntu twetwe dispensary jeto gutege ntu ikuona kuwikodi ne kukwena ntu bainge kana gutena ntu wandike awega akari baba baugite gutire bungavana Njuki yaomba kwithirwa kithigwa ka kieni kiandeke mbaritie tugururu windi barabara ira babongo bagukurukira matura ni timbega gutege ntu takeu gutwika into jonde ya Tharaka na chuke gamba ng'ombe population twambe twerwe in the public participation how many people are you representing with other councillors nikenda tuona ko umbesha ikodire ile dike ng'ombe kana kembori ndege tutikwenda kieni kia ndege Tharaka Nithi thaino nituthondekerwe barabara nituthondekerwe mauntu maria tukwenda tutikuria kiwanja ya ndege sai tufanya maendeleo yetu dia letu litegete njirani marigo metu mategathukire njirani maumonde mathira akaeni mbi kieni kia ndege kuringana na MCA Franklin Mawira mbangenti no tia mukarua wandia chogoria nekaja gukinya mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi no akomeringithania nthi bauga mbesa iria itengeretwe barabara itikubegana na kagita karia bakuthomaga budget yu bakuona kwitha mbesa jingi je development ni jama onto ta bakuthondeka itugururu ya strip nambi bakuona mbesa itikwegana antu bachogoria bamtoma na kauli moja bambela mbesa yu leisokwe barabarani nikenda tutiketo tukithondeka barabara emwe antu budget yu laugaga tukithondeka barabara emwe muthia ugite arambangenti no ikinyite no angegatejanirwa aitio mbakugaruka na MCA baraba kumiaka maguta batie kumiaka maguta barie uma bwa mantu no ikinyite kinya rire public participation na ni irambiririo igoro na kwogu ukona document yewe kari guthe konge ikari kurugiro hairi ni maoni ma mwananchi majukua nilio final draft ikethwe kithondekagwa kwogu gute wakuruga mbere ya MP tukiuga budget yenete gutukenia tugatukuga gatugo engage public participation onto nange gatweka MC wa chogoria bwa mbere ndi mwananchi wa chogoria na kwogu ni nkuona kigiku na antu bachogoria bandurire ndi metho na matumao na ni nkuona wega muno nkinya utukijite no kana kethwa gagwe antu bagebe na budget yengi nkinya utukinyite budget yeu itegutukenia na tenio itegukenia ni antu bachogoria ni bo bambi Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi etiele miaka ile mirire na ntuku mwaja kimbere kithurano kia mwaka yo 2027 kusheno chebia mane chiambirite okujirwa kiri kiama kiundi ndama ni chiambirite na kiama kia DCP ne kyo kigugunekana thama iyi nyuma irekere ba county Embu na Meru tumeria kuthama kaiteno kau bira Jumapili ya mukaririte wa kiama kiu Cecily Mbarire nembirite nende kuona ne kiundu mbere ya kiama ki untubura munini wa rais edrite ya kiriana na Buo county ya Meru ndo ateteka kiama ki Kirito Murunge kia bas na UDA na kuo ne untubunge bonekete nende werone Purabwithirite bukireta mpathuine ni ateteka biama ndene ya county ya Meru mbere ya kithurano kia mwaka yo 2027 kiri ngwatino yajire nyuma ya kithurano kia mwaka yo 2022 Phineas Simana na kulelia ndo achia biama kiri ruono mwanya rwa siasa siasa chia vyama ichonekete kuata monkia Meru chama bibi kioneka ukiridhana okiama kikigeria kona ni kion chamba na ikelekete miri
indi kinyambere tu ya Meru twambirie ndeni ya county ya Embu na aratungiria mwanya mwanya bakiama ke UDA bambire kwithira baitumira kenda mayo kumaruka kiamene kiu kimutungiria Wandiguru tukwenda tuyatongoria kiama kia UDA Embu tuturaga tukwithe tu murigo wa mundu tutikwenda gukuego na le mundu le netwawigirira murigo ucio nthi na netwatigira ngavana Mbalile na nondo niwe tukikwa kiama kia UDA kuria na kwala kile gikithiragia athi nakyo kuria kwenda twetererete mundu lo gaoka lu ugwiciria undu mwe na tucio mukinyu ingi ukigwa mukinyirite thatue tugie mwelekeo gukumu munthi nenda gutangaza neta county coordinator guteye UDA kundu kuriku na baitumiria kuthama ku baua kinya wa Munyoro bono bethire baita I've said we are ready to mingle and to move ahead with the like-minded people. Hata kama ni wa Munyoro kwani iko nini? Nyuma ya Kagita bamwe batungiria bakiama kia UDA Meru kinyabo baringa rwimbo tarura rwimbo na kuwa kinyabo kaite ikaikinyika ukunjalula turaja ntukwa narua kuga kiama kia UDA atoke thama nonto bakwithira kiama kia UDA gitategera ngugira twagitire bakiaria akiama baba wa UDA irairyo kaiteneka tyo baringire ndebe na kwerio kurukia kithurano ni kithiru ende nethirite kialuka bunene tukumire UDA no ntuba manifesto lakini along the way itureire kuona manifesto era yakaya terwe ni utongeria bo UDA bravo ikuo na thai manifesto era bo tumira ntikona ya ibu kona yayo tutikona ya manifesto era batu twaringire kura nera to believe kireyo turitongeria Bameru County nyumba ya UDA kimomuka ngari ya bus kinyayo ya Ukuma Garage bamwe bakiamana tungiria kiameneki bakiige kanende baitokaniria miario arakutoneka urumwe na ngotaniro kiameneki mba gukira rukiri ugwe araji mwendia muguna wamberia kuga ate kiama kia mbasi kiriuga kiama kia mbasi kirirwa thirikari na kiama kia mbasi kirachemeni onde membo neki uti no turakaranthi turekania ngakira itwanga ati kwenda kwithirwa ari noko kira ithu nyakari gari ati nandikira itu anga benda ibajukia no kiu ki tutikwenda gitigia chairman ugwo wetere uthurwe gitikire okathurwo resign kana oregekio uri ongi uthuri kia we kira itu tikionje gia kanyua agaciaririe ethera ati kwenda giti kana resign ethera ati ukenda no tu no twakaranthe twikiama twariria mantu jano ndi njira ya kuthiria mpathui kiama kia bas kireka gikarona kwerio kunika mpathu yakyo deba wa bas kiretu murungi akioti kiama kingi kilikete mirimiru na kinyake negweta na nkumainja tule kiama kia bas na tu kiama kira kienenya mono ndene miru na tu kiama kira most organized in Meru kinya bagulenze ba press ibo tule kiama kingi kiriku which is more organized than the bus in Bobu Karika akiama bakiama kia UDA Meru barapata mire bakioneka kumeneria ugebuba bus bakiwa abo batatukana nontu kinyano bobethire bakiro ya thirikari irerio specifically turenda uchokeria antu ba bus party iba chemanire muchemanio nejwa bauga kiama gitu kia UDA igiakwire ibo ene Meru antu betu mbasi ne ejwire thirikari ya Kenya Kwanza mbasi bari kiamene gitu twechwa thirikari ya Kenya Kwanza katu kwenda kuga in black and white that kiama gitu kia UDA kireo na ke moyo na ke na inya Oringi akiama baba kioneka ukothakothia mutungiria wa bus kiretu murungi bakiuenda witi na mbere na karimie kuma kire Azimio makia bus kienda kufaindika gikafaindika through Azimio nonto agreement ya bandeketa 2022 kila ito muronge ya patelinda wa bus andeketa na Azimio signed ya ila nengero intobia wekele the broad based government onu akaromagia kila ito eligo akamuromia gikwa akamukundia toje lakini tekele thirikari ya Kenya Kwanza
na nä atå Patrilinda Wambas agia matharau kiama kia DCP na kio kioneka kuyana mururumo yo murito wa Miru bu ukioneka kinyana njira ya kugambia Miru na njira kunenkira mithikalenturi ari umwe wa atungeria kiameneki. Our new party is Democracy for the Citizens Party. No waikwe kenyinyila nirumi na kithirete rumi nirumene bere kinya kumamila tiri ndene antangurutano ya chibyama gavana wa kaunti ya Embu Limbarire urathamirwe ni bamwe batungiria bakiama kia UDA kaunti ni onekane de kolota bamwe ba siasa akiwa kurebo bahumuthanga. Nimeanza kuona kuna watu wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku. Those officers from Nairobi who are coming to Embu to hold night meetings to fight elected leaders na wana heshima na wanajifanya wanaelewa siasa ya Embu kutuliko sisi. When we are working round the clock to fight for this government, tunaambia wakome. Wakiendelea, I will mention them. Na niwaambie hivi, mimi ni wa before, nimekuwa katika siasa miaka mingi. Msiniletee, otherwise I will talk. Mimi ni kiongozi elected by the people of Embu County and you are going to respect me. Urambariri au wairari no wewengwa. Nimeona gavana wetu analia usiku na mchana ati amefinywa na Kindiki. Wewe muimba wa kujidunga mtu aambiwe pole. Akiaria ndani ya kaunti Embu Profesa Kithure Kindiki uranua munini wa rais oneka wikanira buru na kuwa we atina thina nambarire kana mutongere kinyoreko unge kaunti neu. I don't think there is anybody who knows me or who knows the friendships and the ties between me and the people and the leaders of Embu, who could imagine there could be the slightest issue between us and any leader from Embu or any person from Embu, because this is home, so there is no cause of alarm. I saw there were some politicians there trying to create problems, and there are no problems. Ya ayonde karika kira kirone ndeni wetera na kona ntagurutano ina ikedira chekinya kidira kwe bakadha moringi na kidira kwe kiama kikamerua ne kira kingi. Phineas Imana garu ya siasa kirendeto cheweru atoneka nyaga kunoka inchokerete na ntetonkuloki. Omuthenya ni kiewa ni kiambirire kingi gikieru kiotoro ikiamiruki wirwa na ukire wambirie kairi ukira wone kanya kangi kare mwathani akwete utugi wa mwathani mutethiraga na kiawe gitethiraga kirero ithatu gacunci ka 23 orukiri kiao giaku kithagiro kiri gikieru gwite gwaku ni hukunene tukuchonde chendu matatu mwaka Jumaa kuatana na makena wa materi nikiri mubango jo tudhari mwe mathako misherukiri mwankada emwisherukiri mathako misherukiri mwankera the mwisherukiri amubango ni jo kuja tudhari mwe kamemene gaku kara wendete weru FM 96.4 na ni makena materi mara wimenya kene kewa kingi kira mwathani akutharimite nakio itogagitithie ngugi itarietwa na mwathani ya kumithwe mantone jaku jonde na ntukuchia kiumia ni thako 11 mwankada ithatu charukiri turombe tuthathaiye na gukiririe turia mwathani turi hamwe tuthari mwe Tona mutheja ruju thako misherukiri kaire mwankera the misherukiri kako ne gitarirega nini waku materi turus
Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projekta na vyenye mtandao wa haraka. Kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa. Sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Asilwela ukunqoba kuphela, kepha silwela ukwakha isizwe esinohlonze. Hayibo! Sithalanga! Sekunjalo. Ikundi 30 icio mbunge kia North Imenti nibithirite bikigundikana mbeca cheki kena kia thirikari kia Uwezo Fund kiri mambura ya kubwithikirite mutindo akiare kaita kalako ya na mbeca imwerekerio wa Uwezo Fund wa Njiko Muhato ithite akiwa North Imenti niwe tongeretie kiri mantu igiwe yani utumiri boke gina kia kiwa atibo bithirite bakamenyekana bonera kiri mantu igi kuromba no chokia mbeca ukaite no kau akaribu machaka kibrisi icio mbunge kia board ni bethirite bakiuro utuma ikundika na uguma ikundi ne birabirio kenda bo atotethio bothirikari akiare kaita kala araya no tethio ntereu mubunge wa Mwekuru county ya Meru Karamboka Ilemia ne thirite akiwa tethio bothirikari putia na wakiri muntu kiumbe ndipo yana wakiri ikundi na ikietumi abori bokuma ikiri ikundi kiri ndunge wa Ilemia ne thirite itira kwa na mburi sheria akiwa BCA weta na mbere kwa no tethio dene ya county ya Meru. Kuluki ikundi 30 nibigunikite na Uwezo Fund gicio mbunge kia North Imenti akiari mwerekeri wa kigina kia Njiko Muhato awete North Imenti ni etongerete na utumiri bwakio. This is the #1 constituency in receiving money, in utilizing that money, in refunding that money, in revolving that fund so that other people can get it. It is an honor to be amongst you. Mubunge wa North Imenti ro kuthia tena na Wanjiko na urite thirikari kuongela kigina kiki enda karibu baingia bagunekana kio. Interest free na pesa pia unalipa baadaye, unakaa karibu 6 months to 1 year ndio uanze kulipa. So ningeomba groups wapya wakuje wajiandikishe ndio tukipata pesa tena tuweze Mnasema pesa ya Uwezo iongezwe? Wangapi wanasema iongezwe? Iongezwe ikuwe milioni ama 750 milioni. Tunaomba Rais Ruto na naibu wa Rais Kindiki wahakikishe Uwezo imepatiwa seed money. Paka wa saa hii ile pesa tumeweza kupeana kutoka ile 16 million tulipata mwanzo ni 62 million. Tukimaliza leo itakuwa 70 million. Tunaelewana? Hiyo 16 yetu imezaa paka imefika 70 million. Nawe mbunge wa Mwekuru county ya Meru Karamboka Ilemia na urite kari utumira mbeca yubo yake ndo chukirio turone. Sio lazima uwe na pesa mingi kufanya biashara.
utaanza pahali ilipo, na Mungu anasema atabariki even our small beginnings. Kwa hivyo mimi nimefurahi, na sisi kwa sababu tumetoboa, tuende huko kwa mashinani tu encourage hawa mama wengine na wandu, ili hata wao waweze kufika pahali tumefika. Wale watu wanapewa 500,000, congratulations. Mheshimiwa anajua sana tunapigania huko bunge hii pesa ifikishwe at least 1 million. Kaite ni okauka ilimena ya ni temburisieri anture ne machaka gishombunge keburi. Wangu ende twa kupindukia igo kinyamashaka ne antubara ntura kuthuganiria no to neba fomo tugenya salamu wake mero na batena tumunda tunene inyomba ake batena inya kuthika antu bao batena inya kwanda no sukuma wiki kurera mwana na wiki eba ende tote kurikana rimwe antu jababe nao barisabu baba tora kuremia kwa itha. Charles Jiro Mkombozi uraniwe mwene Nice Digital City muthanyoru arena aruritie kithi kikiero kimutuyo nkima na rietwa Nice Extra Premium kiatho kikira kiukarintere chia Wanguru Mwea ranendethirite akiandika magiri ya antu bamukinya kuma kauntine ya Meru. Nice Extra Premium nikana kakeluka Nice Digital City na are mwari nyuma ya ungionere kanya na kwithira ikire Mkombozi bunene kumane na we bwawe na kinya kurianira na antu boboya Rita Mwaniki na kulikithia nteto ya mutu yumwea ya Nice Extra Premium. Muthenya wa umuthi mutu musero wa ngima uramenyekana ta Nice Extra Premium Maize Flour ni urugwitwe na gutonya thiini wa thoko. Ino ni mwena wa Nice Digital City kuria Njiro Mkombozi araina mambura manene magukungwira ikinyo riri. Our new maize milling plant and launch our latest product, Nice Extra Premium. This day marks milestone, the result of shared journey towards value addition, job creation, agriculture transformation in Mwea, Kirinyaga and beyond. Guku mieke mingi ya mawira ikithondekagwa na thoko nene ya mbembe ikionekaga kumana na kiganda giki na gukukiriria urimi wa mbembe mwena uyu wa Kirinyaga na kaunti iria ciengi irigiciritie. Our mission remains clear: to add value to our produce, empower farmers, create distant jobs, produce high quality product and reflect the name of pride of Kirinyaga. We are proud to begin operation with a production capacity of 250 tons of premium flour per day, creating over 300 direct jobs and hundreds of indirect ones. Na varia gavana wa kaunti no ya Kirinyaga niwe Anne Waiguru arauga thirikari yake ni kiririte wagiriru wa biashara ngurani na nikio kiganda ta giki kirarugorwa thiini wa kaunti no. Kirinyaga County continues to establish itself as an investment-friendly hub, offering strategic proximity to Nairobi, affordable labor, and policies that attract agro-industrial ventures. The Sagana Agro-Industrial City is underway. And even as it's underway, you can see all other industries still coming up all across Kirinyaga. Nice Digital City iri barabara ria Meru kuthi Nairobi mwena wa Mwea. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Kirinyaga, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. University ya Tharaka muthenya yo ruari ni thirite ikungwira ntugu ya kumenyera rera mamburayara ya kubwethikirite kianine ka University untere cia Tharaka mamburaya ya kwiyine Minister Ndibora Barasa na governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki kiri mamburaya rende akaribethirite bakinyirwe tumike kumenyera rera na kinya kuanda miti na kuthiri utumiri no bwithia bo maratasi ya nylon kuringana na moroto yua kiatho kirethirite ni kuthiria maratasi ya nylon kuringana no tukwelezwa ni mwandiki wetu Anteto Paul wa Kabithi. Kire mambura maukongwira manto marera na marama tuthirukirite muthenya gwemthi cukuruni ya Tharaka University. Mambura marama gutongoreretio waziri wa rera aganthe guruni Dr. Ndibora Barasa. The resident of Tharaka Nithi has a role to play from business owners to reduce
plastic packaging, to schools teaching sustainability, to farmers finding alternatives to agroplastic in farming. Your everyday action matters. Participate in cleanup drives, support recycling centers, and say no to single-use plastic. This year's theme, Ending Plastic Pollution, is a shared call to action. Governments, policymakers, SMEs, the plastics industry, financial institutions, and communities must all work together to drive change in production, consumption, and waste management. Mambura marama kuimba imbere tu intongore kathomba areo governor wa kaunti Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki. Specifically want to thank the Ministry of Environment and Forestry and Climate Change for addressing environmental concerns by gazettement of the Solid Waste Management Act 2022 with key respective regulations that have been extended by Producer Responsibility 2024 and Waste Management Regulations of 2024. Ireta njira ya gukiria mwana kuthagaya cukuru-ini ya Tharaka University Njuki na tariritie to assist you with survey and design for 5 kilometers of road around the university, from the College Junction through the university, inside the university, and connecting to the tarmac, because the contract that he has purchased together, which is part of the 56 kilometers that was promised by the Kenya Kwanza government, the 5 kilometers have been dedicated to the Tharaka University, and it's your responsibility to show us as a county where it's going to pass, so that we help you with the design and also the measurement of the kilometers. Because for you to package a tender, we need to have the right information on exactly what we're doing. Mujumbe mwekuru kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngoa Mwindu na orankoru kinano hakuri mambũrani ama akiuga thirikari nĩ batĩri kuiga yena mũtaratara wa kũthomithagia mũgongo mantu makumenyera rera. To concentrate on reuse, recycle, rethink, and we have to rethink consciously. This is the only planet that we have. Hapa hii nchi ni nyumba letu. It is our home. But I've also observed that most of the members, the students seated there, the women that have just danced, they lack the information on why we are here. They lack information on why we are saying no to plastic use. Madam CS, kindly work on policies, kindly work on programs that are going to inform these people on why we are saying no to plastics. Let them know why we are saying even still water is not as important as running water. They will understand why they should also refill their bottles. Chancellor wa cukuru na Professor Latemo Misieka amwe na Vice Chancellor wa cukuru na Professor Peter Kinyomuriungi na boba kiuga thirikari nĩ batĩri kũraithagiria ina kũmĩbira ĩno ĩkũrũthĩrwa. Preach this, go to it, and keep on remembering what those who say it here, the devs, were actually saying. I wish us the best. I do know there shall be speeches from United Nations. That is how important this university now will feature out that Kenya celebrated its World Environment Day in the university called Tharaka University. Know that plastic is harmful. Why do we continue producing plastic? Or why don't we even have a proper management system? There's something called, you produce something that is not very friendly to the environment. You also have a responsibility to make sure that you manage that waste properly. So that extended use producer responsibility. Why do we allow people, even I was thinking that even extended producer responsibility also means that if you are a producer and you're producing something that harms the environment, you should not even produce it to begin with. Ipo Teraoru TV kuma chukuruni ya Tharaka University Bituo Paul Gwakabithe. Kaunti ni amiru na kukorwangiro kumenyera rera nirwikite kiatho kyo kumenyera rera nthigurune taunine ya Mutindwa tere chiga koromone kenda kwithira bayokongwira mambura ya kiri mambura ya ira moroto yo mwaka yundi kuthiria maratasi ya plastic mwerekeria womeru ndene ya ikundi kiu kenema nethirite akiwa maratasi ni bati kwithira kithiro no ntuni wati kirantu nyumo na kinyarera kirita ntumiri yawe
ethirite nende itume kanukia kire antu barakuwa ne bakwendia maratasi ya nylon na witho ira ya ingiro mwakene yo 2017 anthigurune ya Kenya. Mutugi Kare aina tionkuluki. The theme of this year is ending plastic pollution. Ni migambo ya Jessica Kaura udani mwerekeri wa Nema Jamiru ure utungerete mambura ja ukungwira ntuku ya rera ntikurune are abori thokoni akakoromone bari na moroto jwa kurita na mwingi ura bakathiri utumiru wa maratasi ja nylon na tubira bakiuga into bibire no gwatikire mukari tangerekano ndira bia ithwa nibikureta mirimo ta ya gukucha miruke na kinya mirimo ya nyimba na nkuruki bakiuga maratasi na tubira ni tukwogwatikire mitaro ya ukurukia muguo na nkuruki ni ugwatindira bigote wandoje na ni untu bwanyomo ile ikaraga ku. Hizi plastic zinaenda kwa drainage zetu, zina clog drainages. Kukinyesha kunakuwa na nini? Kunakuwa na mafuriko. Ukienda kwa mito zetu imejaa plastics hizi na hizi zimejaa kwa mito zetu. Fish inakula na sisi pia tunaenda tunakula hizo fish. At the same time tunazichoma. Na sijui nani aliambia watu takataka huwa inachomwa. Mnafanya open burning. The moment unafanya open burning ukipumua ile hewa unaanza kuwa na shida ya kifua ama shida ya kupumua. Kuna chemical mbili kwa plastic ambazo zina change your hormone order in the body. Na hizo chemicals zinaharibu uzazi, zinaweza leta kansa. Mito yetu tukienda pale tujaribu kupima uchafu umeenda juu sana. Sababu ya takataka ambazo tunatupa hapa Meru. Nkuruki Madam Jessica na ugete ni bamenyete turatasi turatuakanirwo ni thirikari mwankene jwangiri 17 ni bagwete riboti ni tuchokete kaire na ni tugutumika na witho mono mathokone bakirita mukana kire akari arabo ugetoke ya kuwatika turatasi tu baini nene bado inatumika. Secretary ni kama bangi, huwezi iona lakini bado inatumika hata kwa masoko zetu inatumika. And the penalties are very high because you see ukipatikana na hii karatasi unaweza lipa fine ya 350,000 ama uende jela mwaka 1.5. Kingia kari ni baritani ntuku ya narura baga atejaga ruko na njira ya kugania ruketha rukiora ruria rutiora na rwarumba gutumirika kaire kenda kuithira bakenyi ya makare kaja kuthukangia rera. Niwekeeni plastic kando, niwekeeni chupa za plastic kando, niwekeeni chuma kando, niwekeeni mboga yote kando, kwa sababu mkiweka plastic zote kando, ile kitu nitanunua ni bera, nikuja nitengeneze beuzi kubwa, na hata nikiweka pale hasitanuka. Si ni kweli? Watu waokote hiyo makaratasi, waokote hizo chupa, wakikuletea hiyo ni pesa imeingia kwa mfuko, na kufanya hivyo tutakuwa tumesafisha maeneo yetu ama our environment. Maga koromone ke shigombunge kya North nke report ratito shawero re kwa rietwa ni Mutugi Kare. Akaribe tura rientumburi bori ne bakuthatani wa system pakiwa batura era wero basola na wero bobutirire kanontu bogoro enene yo bwekira bakiari ne bethirite baitari anturi bathiulunkite sina stima na bobatina stima bakiona yaka batianiritwe nendine bakurwa mbunge wa bore mugambire ndikiri kurikana wira ne bobekira stima nture neu yantumburi kakimotegi na riboti pani nkaisi ungene ndeje still twaindie twaithirikari transformer kadhaa na kadhaa ene turere na stima igatura gaka ibono igatura gaka bukona gaka i na gatura kangi meaning ni 10%. Kwa hivyo wange batena stima na twenda thirikari tuthikire gitari rais yakuwa kwenda mbaje stima bange bambenya bako connectirwa stima uri na thina nontu ni kinyana bako bakithoma tinga ngethwa ndina gatandika nontu kwetu ithirwa mbaigo tukinyira na nturene twina thina kinyara twenda kugitangira ng'ombe cietu iria tutumba gutethuka na ni ukwari tenya tukethwa twina mabua tutumaira tuna njire kwenyangira tumigerera tumba kugitanga
Kwa hiyo twitaga hasara muno no tutena stima igututharia na gututethia nya gwikira machine cio tugitabia kuria bia ng'ombe kana nya tuthia mitu ya tuya kuria MP okwari ndikiri no no twendete muno itwakwendera tugikukurukia indi ndiona ja uriritwe ibautwe no ndira wa rauncha roire ntumburi batu tukarita ja turiritwe no twithiurukirite gacigo twatigwa kairia ni amwe ja tuteku mubungu wetu ndikiri ndi muromba atiri kire thina ji cionthe tukura tutikumwona ntije kethaga twamuthure akaragati mao kana twamuthure ntumburi etherete na voti yao ngeira ciikiri stima itikuruka nja mugwanja kwena masaindi ingi yonthe kwina mamwanka akue kwa mungania na ara muro gute stima inyanja emwe ina stima kou nande na gwetu indebo gaiti nande gute stima bururu tutura atwe mundune twabanga inya thimu ikathiria mwanki janarua ukija gwita kwa mungania na ara guchanjira thimu nujukagie gitari nene wi muteja ungi nabu ndikiri na thiurukire naja na rauga na ira ici transformer 49 kaisi 4 na ntumburi amikira stima mwanka thai turi gutio inyemwe yakinya guku gwita inya miro irandi nare ure patura bakeja kuthiuruka akibara beja kuthiuruka beandika anto marieto niu na niu ibarari nya saindi renge kongwacheke bathiuruka no beandika anto marieto indi uti transformer yumbiti kuoneka bautu tutura mundune itukwenda stima ujumbe bwako ibukinyire mwechini wa ndikiri mwanki ni yotemete ntamentere chiri ndi embe centro ara yithiti nyumba muciumo noti ya sara inene mwanki uyiraumire nyumba rera baneana ara yuraithirie nguna maratasi yonthe ya skuru mwekuru mwene muciumo na turi nibakro manende antubo ndi boya kubateithe kendo chokanire nyuma ya sara Nicola Chabari aina tetoi mami nyumba ndaiberwe nyumba yo yore muthutira kyo ngibura ndona ili ndona mwanki yogitite ugitha nyumba ndamenyerere nayo umite nampama ino okuona aya amatigari imamabuku mara mabirire nyumba ino ni kionaniria akiganu yokonaniria ati kuri na arito abamama nyumba ino na indi kuringana na bao bariuga kinya certificate ichao ibiririte guku birth certificate ya class SSL class 8 cia kona nya na bangi beto kuma brothers and sisters indasi yete tukuna nyumba ogo cionda ciumira kwa cia class 8 cia form 4 birth certificate na nyi bande nya kia mse na kia mama cionda biombere kwa ya nyumba yaire bionde no te kintu niti yakyo tiona kinya no kabulinya ka ng'ombe mbendeti bionde no ntobo skuru ne thayu ankuromba antu bawendi boya bunda Samaria wema bombe nombikira nombi bogerana baganyumba kange kana kinya nombo mbagatiatira certificate uno ntobo skuru ntobo mbere skuru ngeti otu kumote nenya kibande bone novyo kinya guthiatana no nabyo intobia mwana ubyo mbere kuwira nyumba bya na batano bondo bathoma skuru endi tukuromba wana siasa muno batethie mwana okendomba guthiata certificate ciake na cia bange na intobia bionde byaire nyumba yu document kwenda mobisi ende ibon kuromba antu bawendi bo boya mucie yo tena inya pio bende tinto bionde bagendie mbori bagendie ng'ombe genda na babo bomba kuthoma kaile miange kwera na gitio kinene mami ito yo kinyaro yo getha kuombeka o ithiatire mwana certificate ciake nikenda omba gucoka cukuru no ntuthai na kucererwa na ati omba gukuma cukuru aturi na aciari bakiromba antu bagwendi bwega bebumire eburi mpwe kubatetheria nikenda kinya bacokanirie nyumba ino mbeca cionga ndaende uthanjie cukuru ngiri 47 kenda ncoka nthoma university Kenyatta University Thika na ndari mutaratara-ini yo gucoka nyumba iko ya interview nthe byaire utebi ndatiare abyo kinyangua wikira ndi atukuromba utethia kenda tumba kinya omba wokerwa kanyumba kange ana babona kwa kurara na certificate nacio tuthiaturwe nikenda kutuika ana baba kathoma bweya muntu naikio birarona bombe wokera ana baba nyumba kange ntoi turingikite antu anene muno na thaiu au ntiende nkiringari wou tena very nyankorone kumau
nonto bongwa batatise kamuthaga wengo secondary na ite mindi tamu kiumio ki na ki yate one nyago mama Kumantora irinde Gebe Central Peter Nicholas Chabari Ayuthi menti ne batumite kundige kuthetera Kyoto kiraba wita Meru New Lights Group kiraba kuwanika kolelia na kudhoya witi na mbere Meru ikundi kikiri karokerwari buwete bone bakuwata mbaru gavana Mutuma Ntwethingi oraba kuwanona na iti otongere boboya kuma arekuyukia utongeria baruwa gavana Mutuma ko kaita kakayuke thirite aru utongeriene na rutite ngui kuoneka ne kuguna mu Meru Meru New Right Power na Mutuma Ntwethingi atule aja tule tatongeria ba panduki mbithi ndene Meru leaders na ba mitandao na ba bangi bonde kiritengo bionde bia ki county yetu yonde ya Meru paumete kona chionde cha Meru tule aja tuchumirite akajuka mwe kuimba kago support mutongeria huu Meru mweru zawe governor Mutuma Isaac Ntwethingi atema na to kuidwa twina gikarwa igitari nene na twa discuss na twarikania tuone kwagirite tu supporting governor ura wigitine na twarikania tuuga tukamu support na njira chionde tukamwirika mbothe mitandaone tukamwirika bothi mashinani twamwirika ki ura kunde tukomba kenda tutigira akondelivera kana Kameru kake uteke tukwenda twingwa twi akoro na ayuthi itukuona Mutuma na mbiritie bwega na kwina aria twikitie the other day turonere aturovirite kinya mbeca cia youth empowerment na ikundi aria ura tungenere na kinya wa MP Meru National Park Mutuma Ntwethingi na aramithuganirio na national na thirikari national ya mwa kumitetheria kwina Kenoru Stadium ikirekirwo mbeca akijite kujurua kwina gakoromone thoko eka thokoromone nira nenkero milioni 800 kwina Kithongo Stadium Kithongo Stadium ngavana Mutuma Ntwethingi anenderete okiujuria kwina kana tema kwina KMTC ndene Kithongo ira ngavana Mutuma rombere inyayo nirererwe kanenkanirwo atema na manto jange jama inge jara turaga ki motongere jange teu masibitari ya level 5 ya Meru nira Mutuma akuromba nira nenkanirwe kaenirerwe kanenkanirwa thirikari nene manto tajau twito ijo turaga thirikari ne rerari na tukuona thirikari Mutuma ne kumbo janderiva aja kika detune Kameru na tukuona Mutuma na kumbo tumithania kila kitu na inya tongere kugwatania jo kuona bekunda na gachai ya mona bekarande amwe tukuona jau jonde iro turaugere kava to supporting governor o atejete na mbathu twatakarira areta president naja ofisi chothe na kombo kinya tuona kindi kino mureta na kureta rais wetu eja weruto na ikio tukuromba nduke mbethe tugwate Mutuma tutumanie buru tukukaritie jeria riri iko my brother no teno tukagitara kinya nini turenda gwita na ndete kabati nteko mea tukauga ikaenda kakiendanga tuite buru mwanka inya na ari eguru no tuito kumenya wena steering batu Meru tugakara bwega gukurukira kinya ukiribura tukuona Meru this time Muthenya nteto chiweru nguchokere nkatho no tupo kutho watandite na uri na nkatho chie mwanya kiri bara bonde bakinyanitie nteto chio tukborwari amana mubango URO siasa mona to madidi ukari Purity Richard nani Mutembe Edward. Good night and God bless.